Francis Karbi Anglong news kelang dona aphan sumsri kadom pajito se pini ilina kahomri lake iltum kado eta me chini etum ninge chenai APHLC Meiphu JI Kathar hanam ngan sila pabilo se pini nile bikin ko etum kahomri kelang lo itu non re-election na bangso tak ni karbi puli kun kado ko Karbi Anglong ora kun kami Facebook lo lake social media lo jetan ko bangso ora to mangikaro na bangsi produk kan kali ko yang sini siapa sih Karbi Anglong news kan nang kan kalau macam glosan si pini naw kan ka juga lo non re-election itu si Aphuthak kalau tu mending orang pen ekdom kai social media orang kami ko mending orang bohong pen si la comments gitu sebab bangso Aphuthak re-election do week ko ma pula bangso Aphuthak nanti produk kan re-election do week ko kipu हाईडेट ने लिटू को हाईडेट के जो अफ्रांग इलेक्शन का पे दो इलेक्शन दो दिया को पेंसी ने जो फाइल केस फाइल लो नोटिफिकेशन के क्लांग पेंसी ये पंचायत आरोन पेन के इलेक्शन पे दो ए लापेन लगे इंग्लिश पेन लापेन अला लॉ अतुम की पुरे देयर इज ए बैन माने उनके लो लगे la article 243M along constitution along la pen panchayat law section 1 clause sub clause 2 along 9 panchayat Assam Panchayat Act 1994 section 1 clause 2 along ke pudo je panchayat aron ke 6 schedule along ri ke thang ta ajakong pedo un e claim un e wadak tok tak lama si and the state election commission si election pe do state election commission ke lage panchayat law section 114 pe si pinchong tar mane athike lage alam ke dam ke liye bangal ko hello je state election commission ke panchayat amunit pina lage 6 schedule ar kang lo nang lut chok lo te lage munit jong lo lage officer ta gali thang ta gali la ko le je plan aya kong thang da we itu ahokalamen ku damul te hala wutunga jipen ba pu parokua pen nang lucok lo tel alang li thang da account velu bisar da kali thang da kali la posi alang li phan ge thang da kape doji aja ko ave alang li amal alang itu governor amasi Assam state chief minister ki pulo la state election commission men pa conduct that ke di voter list pa salam dat lage ilitum Inglong arat tum hange kahe don naya bostu lo athema election ka pedo hello autonomous council itum autonomy है दी लगे aputa lo lage lawe te lage itum autonomy long le laposi itum case file dat lo pen high court long pulo high court ta lage deng dat lo alam bang arnisi may arwachik lo thom cap kali inquiry sir keparni la so lang ding dat lo la pen ding dat lo pot si election of frank si ne tum case ke file non election of figen ko hala election ke haya tum de ko la posi election ke haya tum an ke la ke case along complete nahi mane pachel abdul ling nahi bu alam high court chief justice ta pudat lo la sila council by inquiry trok do election pen ke high latum anke non hala case long sir abdul ling alang litum amit hang si arjab nang po ba amit hang le arjab je se ka court along amit hang le arjab je se alang litum kahayar advocate hala dak pa parjab nang ko alang litum alak la pul la pen lage doji ke arni si thom ke arni pen ruini pulote ko anan ni lo ne nang leji la ruini ang bong la so an amen an hadak submit that nang po court along la pen la phige court to ma order pitu po komantu lo ne hearing ge doji la hearing tang det lo te ne li omata ka hearing lo pote alam da do elu lagi tek dak alam bina mati di lagi alam da do elu lagi la non ge do tang council ge la ke cancel det ne li ge tinia tenge an bar ge pd pinchong det po bangai li protect det lo seta constitution ating panchayat aron ating la apen 6 schedule la ting lo te la non ke do tang election bang ke la non council ke la ke aron repen si do lo ka chong hu lo la tum bang ke la pen la tum bang ke no e cancel te la pen re election ke do to ko
antela non la six sidur long ke kato ka be ke pem phu ke governor se pem phu la se la kato ka be authority ta me la election apha ta me la governor pen se authority bilo la tu me opinion lam klang tu bolong ke la bang so bang ke uni lo di la ke alang litum un ilo governor puisi tak constitution ang room si dukente governor ta governor ke constitution along e governor ke thang rali constitution into mu dakrai relo Chero party lo sana le malom so ni tumapan Karbi Anglong news long apor ni ke peto la si kado we Karbi Anglong rat kelang do rat anta chero party lo la si na tum al se ni tum alang li pen che than chimo war sai ni tum asai ban ni tum deng tum bom por se pini ni tum che than chimo pon war sai ban la si